Ia, momo nau whaatalofa atu i le paia ma le malo le tātou paanga masani le nei afiafi. Ia, ia le atua i lona anga leima lona alofa o nao le nei taimi whaavanoa ua whapena ona tātou maua, whapena ona ea atua i le tātou pōkalama i le nei afiafi. Ia, ia le atua, ia Patalofa atua i le pōkalama o le Jesus is the answer. Ia te oe i le nei afiafi. Amen. Ia tari tonu le anganga ia o loo manuia uma i tātou le alofa ma le anga lei o le atua tari tonu fo'i o le nei aso ia o le aso le sapati po le aso tāpua i tātou te o i le fale o le atua tātou te o e tatalo ma averi inga musi i whaafitai i le atua ona o lona ngalilei ma lona lofa i le ola ma le malosi ia ele ngata i lea o le manui o lo tātou maua i lea aso ma le aso ia o lea la ia averi inga ma le whaafitai i le atua ma le whaamanu ia o lea whaatalo whaatua Whaatalofa atua i le tātou pōkalama ia te oile nea fiafi. Amen. Ia e tari tonu fo i le anganga ia ai ua whaamanuia lo tangata i le nei aso ona o upu whauina le atua sa fola ina i sunga i whawhia ngainga po au auna le atua i le nei aso i se whata whaitaulanga i te tono le nei la lulangi wa tātou iai. Ia, tari tonu ia ua whaamanuia o i le nei aso le upu a le atua i le nei aso. Ia e o ho i a tea whaamanuia ho i mātou le nei aso. Ia le upu folfolaina sa whapena sa mātou whaalongolongo i le nei aso. Ia o tari tonu ia o le nei waitau ia. O le waitau aso fia. O le waitau e maua e me le alofa. E maua ia te o e me le aluifo o le afoi. O le loto e fia. Ma le oli i aso uma a hoi ono le aso o le vaitemi o le o le vaitau o loo tātou whaamanatu ai le anga leima le alofa o le atua le aso fia na whānau mai a Iesu ke viso pe o le mea na e ono le vaitau o le temi walata i la tātou le masinga nei tātou sahuni e whaamanatu le las whānau o Iesu ke viso ke vaaiso le ua o le mele ua iai a le vave laka whaakafa ua le mele makua i sawa le alu le alofa le mele ua iai po oa ia sisinga e ika i mai le fia masinga pe fia masinga nga e ika nga laka le aso la whaamangako e la swanga ua Iesu tole ke ia le kokolo i fo le oli ma le fia ma le whaamangalo i lo loko ia wal mea mo ia awani o tātou whaatalitali i le teimi e lata i las whanau o le atua las whanau o Iesu ia na patua ai loa la ia whaamangalo lo uso e le ai e te taua ia tātou o na tātou maua pea le oli ma le loto whaafitai ma le loto whaamangalo ai a whaila o le te mata mai le nea fiafi le foko i tiki a kua kausanga le la a o e le so whanga o le nai kiri whaamanga longa luso ia o le taimin nei wa te tau ia te o e na maua le lotu whaamangalo whaamangalo ma whaangalo ma whaangalo ma whaangalo ma whaangalo ma lo le mea hoinga o le whaangalo e la lisi me o oi koe fai fo
ia ia le tua Chapel continue to preach the word alofa atu. Alofa atu. Oh, sis. Ia le tua whamanuia le Kirisimas. Ma le tausaga fou ia te oe, sister. Ia ma le toʻaiga ma le whanau I ia le tua whaamaualalo ia ngā kongo whaamaualalo e anga o kengi ukulei pea o kengi ukulei e fie ia avi ia le tua whamanui atu le tua ia te oe sister ma le tōlua ma le whanau ia o whainga I o ko inga waikaimi whapengi ia e ave vi inga I le tua ono o lona asili ave vi inga I le tua ono o lona lofam na ngalilei ia e whaktai fo ila I le tofine I ia e tofine ia le tune in mai le tātou po kalama nei afi pa mole mole sia le tātou po kalama o le tātou po kalama pena whailoa to tātou po kalama o loo live sa o tua I lunga o le Facebook ia ma le YouTube at the same time uso le live e alu lai lunga le YouTube e su le tātou po kalama I lunga le YouTube le su e lalo le ngolo the Paraimo family the Paraimo family so it's under the Paraimo family YouTube page channel so fa mole mole subscribe le kako channel fa mole mole pe ke subscribe ngal kako channel ya e alua ku fa ilo ya che fa mole mole tu ulang me na fa sa ulungal po kalama Jesus is the answer e fa longo longo le upole ia avi ia le tua ia fa mole mole ia share tatou po kalama I lunga le Facebook ia le ngata I lunga le ngata le lunga le tatou YouTube ia vi ia le tua le nei aso papai I le tua ia o nei fo I was nei fo ia se ia o makonga le kasi ale matou sauninga ni ia sa uma papai fo I le tua le nei aso ia sa fai e ma le matou lotu e whangale celebrate for mo Christmas ia wale pa u le aso pa o ngā tonu tātou Christmas ia ole ia ngai le mo se matua no le matou fa sa lo ia nei I le aso lulu po le aso lua ia wase matou a pela o le aso na fa ele matou po kama ia pa pu ela le vi inga mal pa tai I le tua ia e tari tonu fo e on wha muna fo e manuia li nai tu I o tātou inga o tātou wō ia e maise o tātou e kālisia ia e vi ia le tua ia o le nei fo ia fiafi ia o se fiafi I lunga le tātou por kalama nei fiafi ia o le nei fiafi we have a special guest lunga kako por kalama nei fiafi nei ia o le vi inga ma le whaapetai e awe le atua. Ona o lea ua ngā lue le nganga o le atua. Po le nganga pa ia o le atua. I le tātou special guest I le nea fiafi. Ua e si fina ngalo I lona loto. O le asau I lunga le tātou por kalama. Ia, e whai fo iso na whaasoa. I le lei ma le anga le lei o le atua. I lona o langa. Ai le ngata I lona o langa. Ia se whaamanu yanga fo I le nei aso. I le awhionga a le atua I le awhionga a le atua sa whapena. Ia, sa la ungaina e lona au auna. I le nei aso. Ta, peo no whai atu. O le tātou por kalama. Ia. O a sa uma vanga na wa eise suinga. Ia, pato a sui la ia. Ia. Peo no whai atu ia o sa uma o ai ai e launga ina le upu ma le whina ngalo le atua I le asa. Ia.
o te sau whaasoa tua i lunga le tātou pokalama. Ina ia whapena o na maua o mai tātou whaamanu yanga i le upo le li. Pea o na mātou maua o na mātou talia i le aso sā ma le aso sā. Ia o lea, ia o le nea fiafi o le matua i praise the Lord. Matua i praise the Lord le pokalama i le nea fiafi o na ua fia ma le vi inga e avireli. Ia ona o lea la tātou mafuta fo'i le nea fiafi. Ia ma le tātou special guest. Ia, a le tele na wala se whaamatalanga. Ia o lea la tua tu loa le vanua. E whaai loa tuai le tātou special guest le nea fiafi. Ia, e whaai loa lo na suafu. Ia, ma whaatarufa atu i le tā ilunga o le tātou pōkalama i le nea fiafi for the first time. For the first time. And it's gonna not be a last time. It's gonna be first time and forever and forever and forever. Yeah. Tere la waya. Tuna chilo le avanoa. Now le ai. Yeah. Ile tina. Whaatalofo po sana upu O le sana nea whaatalufa po sana upu le nea. Ia, whaktai lawa mo le awanua. Ia, e mo mua lawa na awelwi inga mai whaanetanga i ta mai langi. Ia, ona le ne asa o tato au lia. Ia, e mo le atu fo i whaktai le ta mai ainga. Ia, mo le ne awanua o te sawa i tato te mafuta i lunga o le pokalama. O Jesus is the answer. Ia, sa whai mai a le tama o le ainga. O le wana whai mai le tama o le ainga ia te au. Ia, o whai atu. E leo ready au. E leo ready au e sau lunga o le ilo po kalama. Ia, e wha manatu mai tama ia te au. Ia, o le mea le whai e le se mea ta ua. O le mea e ta la e le fina ngalo le atua. Ia, so suela ia le upu. Ia, vai atu fo'i le tusila o le luka e lua fai o luka e iwa fai upo e losi fod ma leono. La whapea mai a fai e te maa e tau ia. Ia Iesu malana message. E maa fo ia Iesu e tau o iluma ta maa. Yeah, that really challenged me. You know, o alo mafau fau whapea o e lifi ngā o e manga o e tau e Iesu au iluma ta maa every day. So, o le aso la nei, ia, mānaia mātango fiel mātou sauninga. Mānaia fo ili upu sa fola ina ta maa whale nganga. Ia, Wesley, he se take. Ia, o umanela le sauninga o mātou saunia te mai whale. Ai o whatu ta maa ainga. Au whaasoa i loa ta maa i le meana o maua mai i le launga ana nei. You know, te lea taimi tata whaalongo i le upu. I le asa, ma le asa. But e mānai o le upu le atua na e ola e le ngata fo e ola. But every day e renew e fōua le upu le atua taimi uma. So, wha mai lota mai vai. O le taimi nei tauna sa mai. E whaasoa i luma o le tatu pokalama. E whesosoani atu ai fo'i i se uso po se tamā, tina, ai mai se tuangani. O lo mata mai fo'i. Ia, o le alala na, ia, lo o sawa i lo tuitua le fefe ma le mā, ia, ai sawa i tau atu le alofa ma le anga leo le atua. Ia, wha fo'i la vi inga i tamā, ona o lona alofa ma lona sosoani mai fo'i lona i tangata. E tu umai le loto toa e tala noa toi whapea, e sa oa e le sisi i ngā mā ua mil matua i ngā mā camera. But e fefe lava le loto, but e whatua tua, e le si me whaintai le tua, e fua e mai fo i le ngāpa ia, le loto toa e whaasoa ai, ma tata noa e fo i le upo le atua, ma so oi malama i le miana e learning na mai le laungana nei.
Ia o se whaatalofa le nā i le suapo Iesu. Amene. Hi, Irene. Ia, vi ia le tua. Ia ore na, ia ole fia fianga ngā ma le, oli oli o le loto, ia ina ua, musu musu le nganga pa ia o le atua i le tinane. Ia, e su mailo na sunanga sau ia, e tala noa i le upo o le ri. Amen. Why? Ua lop te talu i le atua, pa mole mole. Whaanga mā ua i lau whi au ma lau ngā ruenga. Ia, ani shoi temi, ia, o tau fo ina whao nāre, ti nāo la inga sau i whiso soani, ia te au fo ia wā fo i le por kalama, i le neia fiafi. Ia, peo le nā wa uma wana, pai atu le talau ti nāo la inga. Sau le maka avale wa uma mai le lotu. Tone. Pe o koe whaalongo i whaiwhi au, we wa i whaiwhi au whawhingi, whai ngā le pe ai maka maka. Le sau le whaasoa ki ngā le inga ia, la sau lu maka avale la amao mai le whare uma lok. Au whapea, kero, su mai lolo lau sunga. O ngā uwha ali mai le anganga o le atua wa e ready ki sau e kala ngoa ma, muli mau ma, i lunga ka koupo kalama, wa kaunga e sau e wha ai roa, Aua ke mā, au whakulon ma tina rai, o ka ngaka i kaunga mā wa, ngai kou ke se le whia. Ia o le ko le loko mwha anu i le ari, ia, o le ana sau wa e whai le whina ngalo o le atua, ia, e le o aula, o le atua, ia taritonu, e sau wa e le atua i lona taimi, pei la o le aso nei, ia le o sau le atua, ia le anganga pa i o le atua, musu tina le inga, ia, sau e moli mau a wale mea mo ia, ia o le ma ua wala aunga le ua ia i mā te ngā lulue, i tutono lo mātu e kālesia, i lalo wawa inga le sunga e pepe ngainga, ia i se take, o Wesley i se take, ia o le a vea i mā ua ma whaatālai, ia o le mā ua la rea ngā ruenga, ia o le tālai, ia le ua mā o mai e runga te penga whailangi, ia e mata le mā ua wifi mai le, e le i whai mai whai au o le wanga a maka le mā whaatala inga i runga tātou po kalama. Ia o le vi inga man whaftai i le atua, ia ono lona whaonga inga po i o mā ua, ia ma mea whai ngā ruenga e tala ina lona fionga, ma le tala le ia Iesu ke wiso. Ia ai le tele na ua, so tanga, ia o le mata tātou po kalama, ia o le nei aso, ia. O le ma whaasoa, o le ma tala noa ma tina lai. Ia, i le upu sa whapena sa whaamanuia i mātou le nei aso, sa wholwhola ina i lona au auna. Ia, teritono ia o le nei aso, ia o le aso e whātetau hoi, ke le whātau le aso Christmasi, le aso na whanau mai le li i whaola, ona o le vaitau le nei, ia o ai toi na nai aso, ia o na tātou whamanatu la i o le whanau mai o le silisili ese o Iesu ke riso. Amen. Ia e te mine ia. Han, tui natu ia te le aso, le ase mewa. E fo iyo, le ase mea na e maua mai. What is, te mea na whaamanuia e le atu waro loto i le nei aso i le la unga le sunga le whawhengai. Pe o te mana o e amata atu. Amata mai Ia avi ia le atua. Ia, patalofa atu le tuafine ia Irene. Ia ma le uso ia Richard. Ia le ngata i lea o le uso ia Moefu, malo, patai, malo fatasi mai i ne fiafi.
ia a o lunga o le tātou Facebook, ia tofine, ia check, o Apple check, ke iki ukule, ia ma le palitua ho ia Lisa sa ili, ma lo Lisa, ia, ma le sunga le ti atongo, ia isa ako, tataua, ma lo le soifua manguia i lau sunga ki a kongo ma fatua, pa manuia le tua i le nefiafi, lunga le tātou, i lau whaalongo i lunga le tātou pōkalama i nefiafi. Ia ala tātou o ia ole tusi le na maua mai e le tātou mta upu le nei aso. Ia ole Isaia na o lona mta upu e fitu. A o lona fai upu te furu ma le wha. Te furu ma le wha. E wha pea. O le mea lea e tu uina mai ai e lea li I lava le wha I longa I a te o tau. Wha uta. E tō le tau pou ma whānau mai se tamatane. Nā te whaingoa fo'i I a te ia o Emanuelu. Amen. Ia. Ia o leo tātou sirafia ia. O nāo tātou tala noa I a Iesu ke viso. Ia Iesu ke viso. Ia ole neiwa ia so ia on vaso fo ia tātou te whamanatua I le as whanau pa I o le tātou siri ese e whaapetai I le atua I lo nanga le leima lo nā lofa. Ona o le la tātou sa ungi le lalo langi e whaamanatu le as whanau o le siri ese ia Iesu ke viso ia po o te whaapetai I le atua ona o lona manatu malona alofa I tangata o le lalo langi. Ua ia au mai elo nā tali e tō tasi. E pele ia te ia. E hoi ngale e pele ia te ia. E hoi ngale a wina mai I le lalulangi nei. Ia, ina ia pape nā o na maua e o hele. Le saalotonga. Ia, ma wha maangalo tātou wangasala. Ia wale mea moi. E te pai tua le whaaringa. O mea lai luma le kenese. O tala ma whaaringa o lai luma I kenese. O leo ua tupu I le temi nei. Leo ua tupu I le temi nei. Ia. Kisa e re I o le temi e au mai Iesu e awina mai e le atua Iesu I lalo langi nei. Ua leva. Ua leva ngā whaapurkalama e le atua. Amen. Awa po isa o lole anga sala I lalulang. Amen. O anga sala mama mea mama whawhita uli o le tutupu mai le taimi nei. O whawhita uli a le ngā tupu mai le amatanga. Le uluai, ta mā, tina, ma le uluai whanau o le uluai mātua o le lalulang. Le ala e o mai le taimi nei. O le ha tupu. Amen. O le mafua anga hoi lale nā. Ua au mai e le atua lona alu pele e tōtasi. I le lalulangi nei. Ina ia whape nao na whaamangalo o tātou wangasala. Ia te tongi o tātou wangasala. Au ai mai le atua. O le matua I angasala le lalulangi. O le mafuanga na. O le mea la leo te whaafetai e le atua. Ona o lona alofa mloa ngā leina. E ui I pele ia te ia Iesu ke viso. A ua manatu le atua ia te oema. O lea ua au mai ei mawina mai lona alu pele so tasi. Amen. O le mea lana. E whawhetai ei lo uanganga I le atua. Ona o lona
ona o lona alofa muti vale ia te oe ma. E ui ai na tātou whaale tonu i aso uma. E ui ai na tātou whaalonga tā. E ui fo ia na tātou o i le lotu. Ma whaalongo longa i lona upo whaauina. Ai le tu uao tātou wā mio le ustai. Male le wha maoni i le atua. Amen. Ana wha pēa o le atua e leo se atua e alofa. E nge ua le vangale ai kako. Wa a e whai tau le mātai o le tusi nao le mātai o lona mta upu mua a o lona whai upo e luas fun maltolu. Nai whai mai whauta. E tō le tau pou ma whanau mai le tamatane. La tau te whai ngoa fo ia te ia o Samuelu. Alongo. O lona winga. Pe a whaamatalaina. Ua ia te i la tau e tua. Wewa. Ua ia te i la tau. Ua i letu. Iesu ke wiso. Le alofa le nā o le tua ia te oe ma. A wina mai ai e le tua lo nā lo i pele te o tasi. Tau i lalo langi nei. Whaamata ngā e tangata le tua. Fe anu, tātou tu fe anu i le tua. Tātou tō e ma whai tala solo. Ma tau emu i le tua. Pasi ia te ia. Sasa ia te ia. Amen. Ke sautu e alu lunga le sātau. Ma liu ona o oe ma. Au le me whainga tāi. I le taimi lea ia Iesu ke riso. E whai o le tau e moi o tangata. Ma whasi. Ma whaati ngā sorori tino Iesu. Ma whaatau tau Iesu lunga le sātau. Ai tāle e ile atua le taimi nei. Le taimi na. Ale na whai na whetalai a langa. A langa Iesu ke riso I lunga le langi. E mwhai le tala Iesu. Lo o tua e sia ele me we tu la fo ina ia. Usa o ta ume inga. Nā ufa I loa me ia tātou. Mo tua I le whiwa ai mai a le tua I lona tali ia e whaati ngā inga e kangaka lalulang. Oi ma. Ia wane mea moi. Te tali tonu ala ulo toma lo ufinanga. Anga se mea na iai le tua. I le aima se nei meo e taunu. Te tali tonu e le taunu ule mea na mana o I le tua. Ia wane mea moi. A eva ai aku a sausi se fasi so watali. A whape o mainkanga ka hoinga le fasi so watali. Ia ngake kuku ngai ngape ngake vai e koe. O le ano me fai. La e kuku a ma eva ai e fasi ngolo wakari. I don't know you have to do something. Lo winga vai me lo wakari la ngale kuku ako o lau sunga nga la fasi ngai. Ki ngā e me o I ma whauwhaunga kamaikiki. Ia ke oe. O le whainga kānga le mea ngō o Iesu. O le whainga kāwho I le mea ngā ngō o I le tua. O mea ngā ngā o I loa. Mau tetoni. O le alofa o le atua I a tātou e. E le isi se mawhai ona mo wale alofa le o le atua. Ei ma se se tangata o loa. Ia e whaafitai ia I le atua. Ilo nā ngā leimalo nā alofa. Ia I tātou. Tuso o nei mea uma. E amo uma I Iesu ke wiso. Ngā amo uma I Iesu ke wiso nei mea uma. O anga sala. O tātou a mionga. O tātou le ma whau. Tātou te le ma tau I le atua. Pai ale loko al kangaka ia. E sawa le li whaola sawa alu lunga sātou. E re o I fose alofa I ati oi.
I le o i fo se alofa I lou lotu. I le popona I fo se alofa I lou lotu. I a Iesu ke wiso. Ona e le ai lava se anga sala. A Iesu, o le aho o Iesu I lunga le sataro. He don't have no reason to be on that cross. Right? But just because he loved you and me, that's the only reason why he was on that cross. So e te tau la ia te oe. E te tau ia te oe na o I fo se aloto alofa I lo loto. Ia Iesu ke wiso. So o oe la le te mata mai o nae o loo. Whaatala le ama e fia tu inga ngau o le neo lang. Awane I ngalo ia oe. O tu inga ngau na leo langa ngai te whaia. Ngā no o Iesu nunga sa tau. A whai o le ngā e te whaia pēr tu inga ngau ma fianga o leo lang. I e mana tua. O le nā e te wha sa tau ino Iesu I lunga sa tau. Amen. E o fo ia tātou tangata wha o lainga. Tangata lo lotu. A whai e te leo wha maoni I le tua. A whai fo e te leo wha maoni I me whai o le kālesia le ngata I lea o lowo o langa e te leo wha maoni I le tua. Awane ngalo ia oe o le nā e te wha tau ina pēr le ali wha ola I lunga sa tau. Ia wale mea mo ia. Tele fo I hao taimina la ufa asa tau o ina o Iesu ke wiso. Mea mo ia. Mea mo ia. Ai te loa. I le ngalo na o tuli wae mo o te talo I le atua wha mangalo mai a umalo a inga. Amen. E le leia le wa ai mea o le atua e te pau. E tu tu la imtafi ma e tu salamo ma e tu te talo atu I le atua wha mangalo oe mo lou a inga. Ai tu tu mai se ava noa. Te tu mai a se ava noa. E tu e tau mawhai ai inga lue ma le wha maoni mo o Iesu ke wiso. O le roto nai whiwa ai e le atua. Amen. O a o le taimine. O le taua wha le nganga le ta te taua I le whai ngofie. Amen. I le whai ngofie. A le au noa ma le nganga pa ia o le atua I a te oe. Yeah. You're not going to survive. A e alofa I le atua. A e manao fo I te awe lo wola I le atua. Sau manu lo maua pēra ua manoa. Amen. O a o le atua o le atua alofa. Amen. O le atua alofa I tu ua manoa I a te oe I le aso ma le aso. E le lei ala le tupu me o se wha lave I a te oe. Ia a ua awe lo wola I le atua ma le wha mahon. Amen. Mela na. Le nei aso le tatou maftanga I le nei aso I lunga tatou pokalam. Ia maua tu se te wisi masi fia. Ia e manatua. Ia e malama I le tangata le nā o le a e celebrating lo naswana. Don't just go and celebrate Jesus' birthday, but you don't know him. Amen. Amen. E te tau ia te oe na e loa ma e malama I winga o le tangata le nā o le a e alu celebrate lo naswana. Le li whaolo Iesu ke wiso. Ia wā tele o tātou le mele nei, le wa yengi. Kusa o le wa avele le aso whanau o Iesu. Ma aso whainga le wa whaape wa automatic a inga ingo wa ile pia. Amen. Kusa o le wa peo se mea wa peo se whaima mea masangi.
a celebrate lo le asfanau o Iesu. Ia, ua whai e mo meo fianga, o pāki, o i ngā pia, ma meo, e ngō whai aku, ngā o sau ai fo, ngā o sau ai fo, ngā o ui mai ai fo i le mea nā, o le o le aso Christmas e o le aso e whātatau, i le soifua mai o le siri ese o Iesu ke viso, ai o ngā ai pawa. Amen. E o ngā ai pawa i le aso e whai e le aso, e wha manatu ai le aso whanau o Iesu ke viso. Ai walu ngai kongo le kuspa i e whai kau mai arki ane se kau whani. Le eima se mea wha apea mai. A tātou wō e celebrate le aso soifua o Iesu o anything about Jesus e kakau inga whai se pāki ma whai se ingunga. E eima se mea wha penga. A le waka koe sau koe ave lo wola i le ali. Mo te wha maoni ave ma wha maoni. Le wo te vai. Te le wha le tonu. O ngā i ngā ho ina o iloa ile te le o le alofa o le atua i a tea. Ona ua o te sau ma o to e mata ma o to e te pai tua ma o te wa ai le o langa sei. O wika whi. O a ue ova ma le ofo. Lau kala sa o le whai. Le winga o lau kala. O nā mea umano o ile o langa. O te whaafetai i le tupu se whaalawe i a tea. O le te lena o le alofa o le atua i a tea uina o tue sau i tonu le whaotanga ma o tue tepa ma o wā ai le mesa i ele o langa. O te whaafetai i le atua i lo nanga leima lo nā lo. Ia a o le vi inga pa fo i le atua. O le mena e te tau i a te oema. Tatou celebrate le aswhanau po le asoifua o le atua. Iesu ke viso. Pa ale anganga rai ngolo celebrate. Awa o Iesu. O Iesu o le ali i whaaola. E ino Iesu i mea wha ti apolo. O ona i mea lau tino. Ia awane i ngalo i a te o mea uma le nā ua tau mawhai e toi le ti apolo ia matua i wha o onga ro kingo ina ia tupu swa le tonu ia oe ma e vave alu atu ai ma e o atu ai le mea o lo wha moe mai le ti apolo ia te oe e te alu atu ai te lua wha atasi o whea o le lepa afi o le se oli. Amen. O le mea mo i ana. Awane i ngalo ia oe. O le mea le tau whaiti apolo ia te oe. Ia maua e o ele fia ma le oli o lo loto i mea o le tino. Amen. Awa le pau ana o le aitia o le ti apolo e mawhai ei o na toso mai o le mea o lo o iei meo te moni. Mo meo ti apolo. O te ofea, o le afi, se oli. Amen. O le se oli. O Iesu ke visora, ele ai. O le anganga pa ia o le atua, e musu atu ia te oe. E tau mawhai ba ese mai oe, lou mawhau, ma lou anganga, i mea o le tino. Aisea, aua fo i e malama le lei ale anganga o le atua, o mea o le anganga i mea o le tino. O mea la o le tino o mea o le ti apolo, e le mawhai o na malama i mea o le anganga. O le mea le nā, e malama i le anganga o le atua, i ate oe, nana e alu atu e tau mawhai i lou loto ma lo na e tau mawhai a te ele anganga o le atua, e te whaalongo ai le anganga o ti apolo. Aisea, ona ua la e maua i le fia, e maua i le oli i mea o le tino. E one i ngalo ia oe. O mea na o le tino na te oli e ma e fia iai, e te o i le afi. Amen. E te o i le afi.
O le mea lana. A whaamanatu le whanau o Iesu Kiriso. A puti lau whanau. A verevi inga ma le whaafitai i le atua i le aso. A wā ana le sau le atua i le laulangi nei. Ia, se manu o le tātou te amo pele anga sala. Le lope whawhenga te toni lau anga sala i luma o le atua. A o le alofa o le atua. Le wa au mailo na alo pele tua tasi. Ina ia le whano se tasi e whatu tua ia te ia maua e tātou le ola e whawau. Amen, han? Ia, o le tamine ia. Te i tu atu i le tina o le aing. Ia, po le a fo i sona ia whaopopo. Ia, i le tātou fo i whaasoa i le nea fiafi. Yeah, 5 time 11 no. Yeah, bea na o whaiatia oi, after church today. Ile mea na o maua mai i le upule na whalafola i sama. Mana tuala fo i o le tusilia o Isaia a fitisu whale mai ne na whaiele walo anga a Isaia. Ia Iesu, le whanau mai Iesu, ia Mary, right? So what I got from that was, if you really think about it, it's, Pastor not only gave that scripture, but he also gave another scripture. Genesis 3, verse 15. I'm just going to elaborate a little bit about this story. Ang salay tamuma eva, ang sala tamuma eva, batuletua ya tamuma eva. Like we all know the story. Awangi aile la aule elo aile lema lenga. They disobey God. It was through their disobedience that they sinned, right? So when God came and what happened? Adam lafi my Adam iliatua Yeah, la fila ia. What happened when God asked him? Ele fesilia tula tua o lukua I ol fingele. Ol fingele. Ye op ya Eva. Same thing. Why for ye? Eva il serpent, right? So what happened ele? I wonder pe sele kala le li pe papiang fapia ya akamu, oh Lord Father, forgive me. On the game ng kausuwe, yeah. But instead, he blamed Eve, and then Eve blamed the serpent. So Olekusila in verse 15, in Genesis 3, verse 15, it says, I will cause hostility between you and the woman, and between your offsprings and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. So, Olekusilia, I've heard this book like many times. Grew up in church, and I never understood this book. But today, I was telling my husband after service, I said, oh my gosh, it's like a light bulb. During the time Pastor was preaching, I just realized, and I was just taking notes because it's amazing how God can speak to you. Like I said earlier, his word, it renew. So I was sharing with my husband earlier how, before God already said it right here. My understanding of that scripture is talking about God, about Jesus, the birth of Jesus, right? Yeah, fapela ole tiapolo o malona le temila wo, maliwa Iesu. But after 3 days, right, he rose again. So I was telling my husband earlier, I said, oh my gosh, man, if you really think about it, God loved us so much. Like right there in the beginning of the Bible, it tells you straight on what God was going to do. He was going to send his son right there in that scripture right there, 15, verse 15. He already had it planned that Jesus was going to come and redeem us,
Koe whakaua kako I kako ngā sala. Ngā sala linga pa ua a tama ewa. I longa through Jesus. You know, I mean, angangay, today I was so blessed, even with the leading of our service, Sister Vali. She mentioned, you know, the greatest, the first one who gave was God. God gave his one and only son, Jesus, for all of us. You know, that's a lot to be grateful for. But I want to thank God, you know, I just want to thank God for his word. Ilianganga pa ia life sa suani may whamamalama may lana upua. Lia la tatateva ai le verse la leo. Man, before everything happened, God already knew that Jesus was going to die for us and redeem us from what? From sin. And if you look, you know, the serpent on verse 13, it says, then God asked the woman, what have you done? The serpent deceived me. So today, you know, Pastor was just reminding us about the birth of Jesus. Do you know the meaning of Christmas? Do you really understand it? You know, because if you don't know, that's sad. You know, because if we don't know and if we don't tell our children about the true meaning of Christmas, you know, the world's going to teach him or her. Right? Because right now, verse 13, by the serpent, he deceived, right? So right now, if you really think about what happened during Christmas, there's a lot of deceiving going on. And you know, I'm going to use my job as an example. Around Christmas, if my lola a Christmas card, right, for all the offices that refer to our office. So when that happened, you know, I like the first year I did that, I put Merry Christmas and Happy New Year. And then my doctor was telling me, oh, can you just put Happy Holidays, you know, okay, and, you know, I was just thinking about that during service when Pastor was preaching. And I'm like, wow, Lisa, that could have been a good opportunity to say something, you know, about Jesus, but I didn't, you know, but it's a good reminder that, you know, when we hear things and speak my you know, if so for oil tamofai, right? So that was a good reminder to me today. So I'm a fofola how Christmas is, you know, like Christmasio or, you know, Loe Santa, right? So they kind of like bring that in, like Santa is my Mukameki and all that other stuff. That's basically, to me, like Sauli Lalolangi ea o Itatofa now ile winga klisimasi. But I think as Christian, as you know, followers of Christ, we should teach our children, you know, the true meaning of Christmas, and that is the birth of our Lord Jesus Christ, right? So, you know, Proverbs 22 verse 6, to train up your child in the way he or she should grow. When they grow old, they'll not depart from it. So, famalosi ite oilia leuso tuangane tamati na ile wa itatofa now yala le. And even, you know, around this time of giving, you know, God set a great example by giving Jesus. You know, so that way we are connected back to him. Like, you know, I cannot thank him enough. Every day, like right there in the beginning today, I was so blessed because I was just thinking about how God loved us, you know, right when Adam and Eve sinned in the beginning of, you know,
chapter 3. Like to see if I tell why, man, that's how much God loved us, right? Yeah, mai lana alo. Yeah, so for like yo Iesu Keriso, man, he did God's will. Yeah. Mana yale sawo o Iesu set a good example for all of us, to endure hardship. And not only that, and like a good example, his whole life, o se fatata ingale na motato, how to live our life daily, right? Yeah, o se mena na mo mai au ile nei aso ile upuna fa aso, ele lei ale atua. Amen. Biere tua. Apple. Like you mentioned, la ungal fe awangi. Ile mela ile melpen me ngai fe me ile aso Christmas. Usere. On me ho le lenga po. Na pa aso ai po yang po malisunga ya tala le. Ang po. Ile Christmas. E wa ia tua inga ho ia tang peta inga i ho inga le tele au na tele au na le tua i lungo te pena whailangi malo tu le uso ia malo toi ia le tua i lungo te pena whailangi ono o whai mai le si o le aso le whaamanatu ai le ke wisi masi le o se aso pere o se aso na whaana o Iesu ke wiso. Ia, ai ele ea masisi ilo. Ea masisi ilo. O le auna ma le whaamoe o le aso le tātou te whaamanatu e le fio mai o i le fio mai. Whaamanatu na o le aswhanau. O Iesu ke wiso. O le mea pito sili na o ne tā ua. Kusa o le te whaamanatu ina le aswhanau o Iesu ke wiso. E vai e nei whatita inga. Alihan. Pe e vai e fo inga le i so se aso malo lo ai te tonu Amerika. Te ilo fo isi laulangi isi atu isi nu o laulangi. E ese mai a o fo i le aso le aso ai si aso plestengi o aso malo lo whapenga o aso whaafetai holidays uma i Amerika. E le ama nge aso malo lo e whainga le whaatisa le whaalongonga. Like i laso Christmas. We loan merita. None of these holidays that we celebrate in America compare the feelings of Christmas. Amen. So much love. So much love. There's joy. All the Christmas song that people sing, it has feelings. It have a good feelings from it. Oai la le whatatau ai le. Le aso lea. Oai fo i le whatatau ai pese i e whai le mau ai whaalongonga e ese. Once you hear a Christmas song, even if in the middle of the year, and you play a Christmas song, it feels like right when you hear the song, it feels like you're in the Christmas month already. Yeah. The question is, why? Olufsiri aisea. E po o tangata le whatatau ele pese. O tangata po ile whatatau I ping mo meo kala, ski or whatever. O le whatatau I a Iesu ke wiso. O a Iesu ke wiso, o le alii whaaola. O le alii Iesu ke wiso e rofa.
e alofa. Ai ses, alofa ati. O le winga la le mele tau wha matala atu. E pese se le aso po le ala po le ale mawalunga o lau poto na ia i whapea mai e se le aso le tatu i whamanatua ele. Ne afo. Le aso i fua o Iesu ke viso. Uso e. O le wha iloa tu le polka lama nei le nei afi. Jesus is the answer. Pese se le aso i whamanatua ai o le mea e whaataua o Iesu ke viso. Amen. O Iesu ke viso. E reo se ti apolo le ta te pisai. E reo se ti apolo le ta te o mai whamanatu. Amen. O le ali whaola o Iesu ke viso. Anga whaapeo se ti apolo le ta te whamanatuna. Ia wata tau aila tau misa. Wata tau aila o na whaini o tau. Nio ko complain whaapea se re aso le se wakakau iai. Ai whaamana muli. O Iesu ke viso le ta te celebrate. Le ta te saungi a te celebrate. O le mea moni alina. O le mea na e whaataua i a te oe. Amen. Tu se te tau i a tātou whaataua le tangata le ta te whamanatuina lo nā spana. Amen. Ia wale mea lei e. Peinga kalangoa koe anga pō. Kuso ke leo ka. Kusa leia mangisi o tangata o. O le mea mo ia. Alihan. E leia mangisi o uo ie Paia uo e whai mwhakakainga wa. They know me very good and I know them very good. They don't mind. E le ka whaalonga ko mangisi o ka uo ie fie. Ia so ie whai Christmas ia. O whaapea mai sali. E se rea so le whai le ngunga kako. Lei karaku sa oa. E se rea so le ngā se las Christmas. E ma se ola wali inga le ola le olanga. E le o mai e complain e so le whanga o Iesu. A e ngofo ngira e whika mai e ai me e kupu mai nunga peng whailang. E waire misa i aso i whanga o Iesu. O tangata o tā ua o tangata whaolaina. Amen. Kusa o le ua pisa le taimi e le tā ua. O le pisa e le me e le eia se me tā ua e le mau e sau ola tanga. A ua tuu le me whaata ua. Oi, o Iesu ke viso. Kusa o le ua pisa e le aso ma le taimi whaanga ua Iesu. E le tā ua i a te oema. E le alu e oe le ola e whaapapau. A le ua tuu le tangata. E au tu o le aso. A le kalangoi le kaimi ma le aso ma le na whana ua Iesu. You know, I want to say something regarding that. You know, like I said earlier, you know, Ole Osatani, he's a deceiver. Do you really think he's out there like trying to deceive the world that's already Nope. He's gonna come after you and I. Why? Because you know he doesn't want us to make it to heaven. He want to cut that connection between you and God. Yeah. So he's gonna come and deceive them. Yeah. And if they're not careful, that's what I think. If they're not careful, you know, that you know, to deceive them, because he's like a what? A roaring lion, right? Yeah. Seeking who he may devour. So he's not out there looking at the world. He's after you and I. Amen. Yeah. So, this is why the Holy Spirit want to bring you on the program. Mako imanga ia le point sa o le. O le mea landia.
tātou la I o tā o tangata whaolaina. O ai ale e ka le sia e te loto ai. O le afo se to inga tapua inga o nai te tapua e. A e whai e te tapua I ma e tari tonu I le atua ma Iesu ke wiso e a vea mau ali I mau whao. Ma whaola. O oe la ne o te wha o le e whai atu le pokalama ne e. We have to be careful and be smart. Le ala u whai mai ma ngai le mea o le point le wa au mai e tina o lai. Yeah, that's a very good point. Now it just hit me just now. Kusala ni mea moia tātou tangata whaolaina. Ia aone o tui tātou whetau iai. Amen. O wale mea leo peu un whai mai le tina la inga nefefi. O le whea lua iti apolo. Kusa o lere I saule ti apolo I au friend ye Mo inga ye ola le lau langi le fie whai le le afo I leo tu inga ngaunga o leo langa. A le lai sau ia te oe ma. Kuso le mana o ti apolo ia aua nei e sau I leo lai whao wau. Aua fo I nei e whaia fina ngalo le atua. Aua fo I nei a vea oe matangata e whai ma mea whai ngā ruenga le atua. E te sau e taa lai le upu o le atua. Ina ne I to e lusi mai seisi o tangata o lo o tau mawhai le ti apolo I tau fiofi mau. Aua ne I fo I mai tu tonu. I le atua. Amen. So, yeah, that was a good point. Another thing too, just a Reminder, reminder, I think you spoke on this a couple weeks ago about I forgot what book Lisa White. Every day, remember, we're not fighting against flesh and blood. And that's something a lot of Christians forget. Even us, me and you, we forget that it's not you and I, it's basically the spirit behind us. Because really, if we open our spiritual eyes, I mean, this is my understanding, right, hon? When Adam and Eve, they sinned, I personally think that their spiritual eyes were closed and their physical eyes, meaning this physical realm, right? So meaning they can't see the spiritual realm anymore. But through Jesus, when God sent Jesus, it was through Jesus that you and I were connected back to God. So I think that's why it's important for us to always get in the word and always pray, because the word is God speaking to us and us praying is us speaking to God. When we are close, we're going to start seeing things spiritually. And I honestly think that the reason why these people do this, it's because the enemy, like I said earlier, the enemy comes to deceive us. So they're, it's almost kind of like Bela Milo destination kialwe kilivalo loli right now. Abla yalo kavale lungole ole awala. Ala koeva ele happy my billboard there. Oh, In-N-Out Burger, McDonald's. So basically, if you think about it, it's a distraction. And I honestly think that's how the enemy works. He deceived people. And they will use each other to kind of get the focus off of their destination, which is right? Through Jesus. So they're going to start fighting each other and really forget about the main purpose why we serve God. So anyways, going back to what we were talking about, why we celebrate Christmas. I just want to add on to what we were talking about earlier. Yes, we understand that it's the birth of Jesus Christ, right? Now we know Iesu, if I'm a but it's also important that we have a relationship with him. That we're not just going to know him like a lot of people say, oh, I'm Christian, but yet no relationship with God. So I believe, it's important to have that relationship with God. And how do you do that? By just simply asking him to come into your heart, confess your sin
and believe that he died for you and me. You know, amata mai na le relationship o male atua. It's good to not only know the meaning of Christmas, but also know the benefits you get, you know, from knowing Jesus personally, you know. Ela. You know, they don't come with. I'm sorry, hon. They don't come with. Kasi ele me ro ko me le ia wa gonna talking about le ukakal ngoi ia Iesu ya o le ta sa ngi fa manatu le la swana o Iesu. Everybody the way lo. We know Jesus. Hey, all officially for ile o langa the life, you know, me ngai mo ka o mo me se o before we come back to Jesus. Alors sili la. O le asa tali inai, you know, want our friends, our family, that they want to come back to Jesus. But for some reason, ele mea lai whawhingatai ia I lato. O no, tue o mai e tue, ave o lato ola ia Iesu Kiriso. Lau fisili la, cause I know we were out there doing our own thing, you know, we turned our backs to Jesus. And now, you know, le waka o mai koe ave o ka ola ia Iesu. O le aso tali, o le afo iso peso swani. How did you manage to quick ave uma me le laurangi tia I uma ko inga ngau ma mea umanga. Ai koe sau ia Iesu. Pa feo o na pupuna ia te oele o langa le loto e mana o toe sau te ave le ola ia Iesu Kiriso. Yeah, le o tatou, we know who Jesus is. But te leo tatou, e loa Iesu, a o tatou o langa. We are not for Jesus. That's right now. I know the Holy Spirit is talking to me. There's people out there, they need that answer. They need to know how we do it. Amen. So, ona ofisi, how did you do it? Amen. And I'm gonna answer. You know, I'm gonna answer it first, and I'm gonna talk about me too. How we. Okay, you're getting me emotional, huh? You know, sorry guys, excuse me. Hallelujah. Yeah. Man, I can only say it's by his grace. It's by his grace that we're here. Excuse me. Hey, you know, you know, we can do the world,
No, I mean, we all have given, God has given each and every one of us a choice, right, to make. And sometimes, you know, I'm just going to speak for myself. You know, when I was going through a lot in my own life and even my relationship with my husband, and a lot of battle fought in my head, you know, you know, just throw, kind of like I said earlier, deceive you by giving you all these thoughts, negative thoughts, right? So, you know, you try everything, try to, if the void that not even your man or your husband or anyone in your family can fulfill that emptiness in you, but only Christ, only Jesus can fill that void. So, just last year, man, I just thank God because I've been praying for this relationship for the longest. And I told my husband, I wish I never deleted one of my posts. I post on my Facebook and also Instagram a couple of years ago. I told God, God, I pray. I think it was your birthday, and I just did a shout out, and I just told God that I want to be a blessing in your life. I want to help fulfill that plan that God already have for you. And I didn't want to be in the way of God's plan in your life. And I told God that if you are not the one for me, that, you know, just take you away or kind of like help me forget. But it's crazy because, you know, we've been through a lot, you know, and I'm just being real right now, like just speaking from the heart, you know. But all that, you know, how many years have been together, hon? 8 years, right? I think 8 years this year. We've been together for 8 years, and those 8 years were not easy. It was hard. And like I said, it's through his grace, it's by God's grace that we made it this far. And just last year, it started with him. He talked to me about, you know, wanting to change a lot of things in our relationship. And even me, I totally forgot some of the prayers requests that I had for him. But this year alone, you know, I see them, God answer them, my prayer. So, you know, if you're out there and you're you're going through it or whatever with your husband, wife, boyfriend, girlfriend, or you're in the dating or in your marriage or whatever, in your family, you know, we do go through things, but I find that through Jesus, he's the only way, and he's the only one that can satisfy your heart. Because when we were going through things in our relationship, I would tell people, I would vent to my friends, I would vent to my family, I would vent to my, you know, people that I know, but it didn't help at all. So I started venting to God. I started praying and said, God, you know what? I'm not going to even, I just kind of distanced myself from everyone. But I started seeking God, like for answers. And I find that works. That works. And it's crazy because reflecting back to this year, God answered a lot of my prayers, and a lot of my prayers has to do with my husband and my daughter. And God came through. The funny thing is, you know, it's funny because, you know, when you are believing God for something in your family or in your
your relationship or whatever it may be, healing, whatever, God will answer your prayer if he sees that the motives are right. It's all about dying to self. I didn't know I was so selfish. I just wanted to be happy, my happiness and all that. But God is good. And it's crazy because God answered my prayer. And then when he answered your prayer, after God answered my prayer, I'm like, okay, what am I going to do now, God? This is a total, this is the man I wanted, but now I don't know what to do. So be careful what you ask for, because God will bless you and answer your prayer, but you had to be prepared for what happened after, because after God answered my prayer, and that's through my relationship with my husband as well as my daughter, just wanting all of him, basically die to self, really crucifying, no more Lisa, just all God. Not about what I want, but what he wants for us. When you start changing your mindset like that, man, that really helped me. And that's my testimony. That's how God worked through me. It was a battle that was fought in my head. But, that's why every day it's good to submit not only yourself, but your mind, your body, your soul, everything to God. You have to die to self daily to be able to make it in this life, because every day the enemy is going to come to you like a flood. But I'm so grateful that God, that, through the Holy Spirit, my best friend, who's been helping me every day. And I'm not saying that now that our life have we did a 360 in our life, just turning our life over to Christ. Man, it's so much joy and happiness. And now I'm not saying that things are perfect every day. No, oh no. You have to make sure you are in your prayer closet and also in your word. Otherwise, the enemy is going to come and start throwing thoughts at you. You're going to start seeing things, us ladies. Can I say amen? Amen. Can I hear an amen from someone? Us ladies, Amen. we're like that. We like to check everything out, and that was me. And then when I stopped doing that and just depending on God, relying on him, thank you, Brother Gary, relying on God for everything, and that helped me with my walk with Christ. And it's crazy because God answered my prayer by changing, because my prayer was, God, I pray that the same calling, you use Paul or Saul, that you use this man for your glory. And then God changed him, but I didn't know what to do with the new man, the new person, the new changed person. But, I'm so grateful and thank God that, this walk that we're walking daily, it's not easy, but to me, with Christ, with the Holy Spirit helping us daily, man, we can go very far. Amen. And, am I talking too much? Yeah. Yeah. So, there's a scripture that talks about using your testimony, right? So hold on just a second for me. I want to share that with everyone. Amen. Yeah, Oh, yeah. In Revelation 12, verse 11, it talks about, that they triumph by the blood of. So we defeat the enemy, by the blood of the Lamb and the words or testimony. So it's important that we use our testimony because, that's a weapon we can use against the enemy. So whatever
God has done for you and for me. We ought to, like, if God has done a lot for you, don't wait until Sunday. I like the fact that we're doing this to just preach Jesus, to our family, our friends, and anyone that's watching. And we lose our soul, right? So you gotta stay connected to the source, and that is Jesus. So just want to say that. Amen. Ia, o le tātou polkalamana nei fia. I'll be up here to cry. No, I just want to make you laugh. Yeah. Ia, bi ia le tua. Ia, o le. Manea, ia, o le naua. Tali meriti na le fisidi. Ia, o te lopo i se ale mafuanga. Mafuanga ia, o le musu mai o le nganga pa ia. I whenga le ia te ua te tau ia, te tau na matala no ia. Wai e tari tonu le nganga o lo o ia i le tangata. Lo mata mai. They need help. They need our testimony. Moni o le asoli nei o le teimi neu la tātou sa uni e afo e whamanatu le aswa nau o Iesu Kiriso. O le fesili do you really know who Jesus is? Do we really know who Jesus is? We're just here celebrating Jesus. A le mea mo ia. Tō tele o tātou e le o loa Iesu Kiriso. Ea, pole ala lea na fo. Musu mai lea ngā pa ia. Ia, o la ula tali. O la ula tali le. Yeah. How did I do it? E whaafewhea ona o mawhaia ona tue sau tue awe leo la i le ali. Yeah. Yeah, e te o tala moni a mana wha mauni. It wasn't easy. E le whaingofie. E le I whaingofie ia te au ona o sau e tue awero ola ia Iesu Kiriso. Amen. It wasn't easy for me. Because o leo langa sa oiai. O leo langa e le se o langa hoi ngale I would just join like pele poka. I just joined in a gang. No. Ua lewa tausanga. Ua whao ngā inga I ti a poru leo langa. Even before I met my wife. Amen. Even before I met my wife, I was already in the evil gang. Vangal ti Apollo. Yeah. Sausawa ya loranga. Yeah. I met my wife. E te reo ele memory. If you have a covenant, I never tell anybody about this, but I'm gonna share about it. I just finally tell my wife last week or a month now. I told my wife I have tala mo ia ona le whanongo le nganga pa ia o le tua. No. Oh, I have a covenant with God.
At that time. Le taimina na whai ele maos pia ngainga ma le atua. O le taimina o la e ola I laulang. Le taimi hoi na ua mata na tele na wheitai te maitai. Ia te a umolo ulanga. Matane, no, I have to tell the story. It helps somebody, you know. Kuso, le taimina. The only thing that I was scared, even though, you know, I have a partner at that time. But she was in my like utile I alofa ai. E utile I avingi o my whole attention, whoever was with me at all this time. O le pau ala me pito sile on taulia ia te. Ma ese la alofa tele. O la ufang wok. Ma la ufang pia. Ia ma la ufang juice. That's all that mattered to me. O te re popole pe whai se teine pe ita se teine ia te au le taimina. Pau wale mea ia iai. Ia walu ale lo leo langa. Wa kele longa whai kai. Wa mawalo la le mea nga wal wakulea kenge whai or kamanga ia ma. Kemi leo langa. Ia walu wa makai fwa esi ke makuai fwa. Masui me o ia oi. Sui le mea leo langa o ia oi. Walu la io. Pesolu. Ora gave me I need a wife. No, I need a wife. And I made it to her. You play too much, son. You play too much. Pailo malau. Pailo malau ako. Malau. Lau promise le atua. E whapela upe o mai taimi nei. O lo o mana tua o whatu le tua. God, if you give me a wife, I'll promise you I will serve you for the rest of my life. Before I met my wife, peo no whai atu, leo langa sei ai, wa umalo ona, patau ngang teine I taimi, I was using them for money and all that stuff. Wa iloa umalo tamai tai, le meo te, le unko inga o langa, nobody wanna be with me. O lola le meanga po wa mau le makanganga. Wa mau lo le meanga po le makanganga whenga le wa manga o vai me wale ia. La ama koi fo la a koi fo ale kolu fia la alu fas fuko sanga. Le o i se ko lua po se. E se lo. Before I met my wife, there was some ngai fo ngai ke but still I know it wasn't from God. Right? E ke lo o. Tātou ie tātou ie 5. Tātou ie 5. E te taro I le atua I se tamaitai. O fo I se tamaitai. Here's my advice to you. Tātou ie tamaitai matang. E te taro I le atua so tofi. Amen. Wa ai mai le atua I lo olanga. E tu whaafea ngai e le atua tangata mo oe. O le tangata ngā le la tu mai le atua ia oe. O le ngā o le a train e ilo wolanga. O au mea sa whai. Whoever God puts e ke lua mafuka. O ka ngaka ngā le la training o oe. Amen. E tu whaafea ngai e le atua mea uma. O le vai teimina o la wolanga before I met my wife. Awa o la vai vainga. Ele o le pia. Ele o le sikaleki. Ele o mea ke whaia. God knows how I am. O le mai vai, o lau vai vai inga piko silia. O lau loto. Wha ama walunga. O le ika.
Amen. All my friends in Seattle, all my friends in LA, they know. And even up here, ngayon wo, Lord, yeah, they know me really good. Even my people from Samoa, from the village, Lord, yeah. The only people they don't know this heart I'm talking about, it's my family. Because I never, ever showed front of my family until now. Ava aile matua inga ya. Ah, o uso, o tu hafine, wa usta ngata te lelong sa ima. Wa e lilo la tau te lelo. Because I never showed them. I was one of that guy when I comes around the family, you know, be a good boy. You know why I don't want my family to my sibling or anybody to see that? Because I know I don't want my brothers or my cousin to have that heart that I have. Mhm. Ana ole tu wa sila fia le mafu anga my heart. The reason why I was like that. Na ole tu wa. Ole melana na wa male tu e loa. Fa mole mole, fa malia tu ole ali. Pa wale na o lo vai vai nga. O lo loto. O onga uika. Sere ko inga. But when I met my wife, yeah, that's when I know my wife, it was from God. Amen. Pero le tala al makwa ingani fe ako. Be careful what you ask for. You just need to know what to do after Yeah. after your prayer. Be careful what you ask for. No. Te lo memon. Le ma painga amata our relationship. It wasn't really good. It wasn't No, honey and milk. it was ugly. Look, tell mo ya. Yeah, we've been through a lot. Um, you know, o lo o langa la o lo lama. The true test of my life when I met my wife. Everything that I went through before I met my wife was nothing compared to what when I met my wife. I'm sorry, honey, but you know. And I'm gonna speak about it, and I'm gonna show you what I met that God chose my wife to be my wife. And the wing out kara. E tu ufa afia ngai e le tua mea uma. Ia te oe. And now I'm gonna speak about it. E whai e fo i mawha amanu si au. Ia te o tau. Tupulanga talavou. Le ngase le urunga li i talavou. Like I said, my real test of my life when I met my wife. Not before. If if I think about what I've been through, I don't know. I don't know if you can handle it. I'm gonna be honest with you. If you put yourself in my shoes, I don't know if you can handle it. Huh? Because
what Jesus went through. You know, we blame Jesus for something that Jesus never done. So if you put yourself in Jesus' shoes, you can't. You can't. Whaaleanga ina fo ilo tangata i se mea e le i tupupo e se mea e fua whaaleanga ilo i ngoa ma lou a inga ma le mea ti sawai ma lou olang whainga tā ia e na e talia. Amen. It is hard. But you know what? Le mea na tu e le ali ino uloto. This is why I know my wife is from God. O le tofi na mai e le tu. O le mea mo ia. Se wha asa o ale mea lea. E le o se au le lei o lo to lua. Na o nofo i lo to lua. No, 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 no. If you want to be with somebody just because the person you want to be with, because the beauty, no, 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 no. You do it wrong. You do it wrong. Kasi le au ngā le mā nei o mai o whafo. A o to tono le loto. Ma kua wha moa. I'm serious right now. That's true. I'm serious right now. Le alau te wha sa awat. Like I said it before, you know, I've been through the life. E fo anga I. Just to let it clear. Te un te uwha pe wai o tele na ulangi e au tangata. E mai foi ko miki fa sa fa mol mol. Anyway. Yeah. Te le mena na o go through ai le my relationship mal matoai. A le mea na tu e le li I la ulotu. Ia aua ngi e wha vai. Don't ever quit. O le ale me lo tupu I te tonu o lua whai ngā wo. O te tonu o lo ngāri. Te whai atu ia te oe ta mā. O le uso. Le afi nei. Whatever you go through with your wife, please don't quit. Aua lava ne e kuiki. Po le ale lo loto. Po le ale lo loto le mea ua whati ngā e lo to o lua oe. Le tamai tai. Oe le tama. Lo to o lua oe. O le afo ile lo loto le ti ngā o lo loto oe le ti ngā. Ia mionga o tama. Aua ne e wha vai ai. I'm telling you, because what God puts in my heart, or the result, this is why me and my wife were still together. Amen. I'm telling you, le tala mo'i marfa maun. Te le mea na. I went through mono, me and my wife. My wife put, what my wife put me through. Ke lo. E ke kuiki lo. E ke kuiki lo ni me ko inga I oe. Onga o se mea ko inga I oe. A vea lon mea na man mea mo. Amen. A whai e te sila fia. Na o le atua e sila fia mea uma. Ma e te loa you doing everything. I lau wha maoni. I lua whai ngā wō. Ma lau wō. Po o lau tō lua. A sila fia e le li in mea moni. That's all that matter. That's all that matter. Let God deal with your wife or deal with your husband. You know how many times I want to quit so bad, but the Spirit always come to me.
Aua ne e sola. Aua ne e alu. Aua ne e ke kwiki. And that's what I did. Au le taimi nei. O ma ua man matoa ina. We still. Eli au mai ele ola mo le eli. Ele i wha mauni ne eli. So oe la ne i whafo i lalulang. O oe le te whaia pēr tu ina nau le lalulang. Aua ne ingano ia oe. Aua fo ine e wha pēr i fo loto. E le wheso soani mai rea tua ia te oe ona o oe tanga sala. No, 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 no. Le taimi le mate whei ngā e mo le mato ai. I le wha ngā ino ti a polo e tamo whai e wha ta lepe ma ai. O le taimi le mate i lalulang. Le mate whai e fin i tu inga ngaunga o leo langa. Au le taimi hoi lea. O le anga lua e mai le nganga o lea tua ia te a umolo to lua. When we were in relationship, e mate le i wha mauni i le tua. Mate le i avea o mai uola i le tua. Amen. Pe e te ola i le lalo langi. Pe e te ola i le ali. E iai lava le tua i a te oe. E pe i la o ma ua. O la ufa tua i le tua. Mo lo te talo i le tua. Ma le musmusunga o le nganga pa i o le tua. Ya. O le ua i e wha mangyanga o le tua. Ia i ma ua. Amen. O a mea le tua whiatu i a te oe. Whaalongo. A e whaia mle musmusunga ngā le nganga pa ia i a te oe. A e whaia. I whaia kuri wha mangyanga le tua i a te oe. Amen. Malo uso ki tiona. Malo uso. Tean. Malus mai. Just ia fo ia tu uso. Le mea mo ia. Ai te lo. Le te mina le lei koe misa. Le lei koe whai. Le lei koe whai. Le lei koe whai. Ai te lo. Ngā walu u whai aku wa u whiu. Wa koe a ngara u wha alongo ai le leo leo. Ngā u wha alongo ai le leo leo. Awangi e kuiki. Ngale. Te si kai mia walu ale lei. Koe misa. Kau sa wale a nganga la o le aluesero. That's it. Ai sa wale a nganga. Aua ngi e aluese. Ngofo pe i ngā i aua ngi e aluese. Kero. Walu u wha alongo. Le ule alue avelo wola i le ali. Mata mai i a ule ta maa le ainga. Ule alue ave a u i lumo le ali. Ma ave mua la wola i le ali. E le alu ese satani male ma ainga. Tara mo ia. You know whai sau le ali e le i whai ngofien sau le ali. Ona o le mawhauwhaunga wha tangata. O le ato tele o le a whai mai. O le a tele o le a amu mai. O le a tele tala tangata pe e ngau singa mai kai mi ho ia. No. What I've been through. O le mafu anga tonu alina. No sawe ang maira wola i le li. A avelo a inga i le li. Tuso oele tama. Ai mana o avele. Ai mana o face swinga. O lo wainga. Alu mua o e whatu ese i le atua. Alu mua o e avelo wola i le atua. Ona peso swani mai leo le atua i a te oe. I louto o lua ma lau whanau. And that's exactly what God did to me and my wife and my daughter. Amen. When I hear that voice all the time when I go to work, I need help. I need you right now. Yeah. God, speak to my heart.
O le mea mua ne tau ia te oe sanga ele fai. Alwe ave, o wha mama I lumo le. O mai wha mama. And that's exactly what ke I makoa inga that very day. I asked my wife. Ka o ke roa. Ngā mā o roa. Ngā lue me fo ile ti apolo le aso na mā o. Mā te whai ma whapa I anga. E o le mea kaunga sketo o. O le a e whi mei kaunga ku urisi aso. Kaunga ku urisi aso so o I manku. O le aso le ngau wha avangua I la unga wenga makeo. Ngā mā mai le whale le aso ngā o wha alonga kua aua. Wha pe sau fo ti apolo. Mga o ti apolo I awangi happen. O e manku ma. O le kaimea leo o le wha o ngā inga ti apolo leo lang. A leo o usau e ka ngō ma le li. Al mele mga o le li ingi. Whai mō mua ea. Ngā mā mai le whale le aso ngā. God was still talk to me. Whai mai. Koe o ngei ai o. Koe o ngei. A leo makau ngu me le whale. Ngā whai ako ngā makau ngu me le whale. Chapla ua finge mau whakau mani me aira ua finge mau mai whaapela makau inga la mau mai roa mau maru. Koe aru sa o ai o le whameleng kakao au. Kero. Anga mau akua e whi mei kala e whi ngale pukle a poi mena whaapea. E whi mei kala skama ling whi mei. O le ava ngoa le kula le aso le ngei le lima. A le kala le finge ling whi mei mua mua. Ni ninga maa aku mua mua. Whi mei o le puku ma le aso the whole day. Le isi ava ngoa. E whapa I maa ua I le court. Ai makeo mai. E whi mei le nganga o le tuia. Koe o ngeia. Koe o ngeia yo. And that's what I did. Aku makwai. Koe kau yo. E la ngonga ya o le whi mei le nganga o e kakeo. And then we did. Ngā maa o. Lani men tupu maa aku e whi mei kala le. Skama o le ava ngoa le lima. A le ngwa pela a maa aku la a book for the next day. E whi mei no. Today you have 5 o'clock available. Pe vai me whai le tua. Anga ya. O man whai le nā. Ya mai whale. Ya whai atu. O wha pela. Aila a manu nufo ma le matua ina. O le atu wai mea nā ma. E wal matua inga sa i o ngā vai inga ngā. Ya. O ngā wha peo o ngolo au le li. Ia ua o kako le kako I lau lang everybody e kofu maka komai bai. But anyways, au whai atu rola I wa umang te kia ngā vaenga. Au whai atu rola I le tua. What's next? Yeah. Sau roa le tua sau sa o me ese rau fie iai. O sika leki ma rau pia. Yeah. Hoi. Whatau nu whai me uma. Whai me whai mai le li. Ke rola whau sa li whai ngofi ngi. E whai sing whai ka. Yeah. Whai mai au le tua le me whai. What's 2 weeks? Yeah. Me and my wife fasted for 2 weeks. O oela le te inu, le te ula ma ingu pia wa ele ma whai ase whai. Te taro I le tua maanga poni wha maoni I le tua I la wanga poni. Ngai wa ela I soswani me o le nganga o le tua I atua. And that's exactly what me and my wife did. Na amata mai, e no whai atu. Amata mai a te oe ta maa. O oe maa o le ulo tato a inga. O mea uma hoila e a mata mai a te oe. Not started from your wife or your kids. It started from you, the head of the family. Us, man. Amen? Tato ta maa. Ia na whai na mau mea. Te lo lua vai aso. Le ngā lala le sika le ki mo mea. Le ima se mea. O le mere ye. O pe wo koe a kupo wo koe pa e menga wo ko. Amen. Pe wo koe pa e me. Ka koula le ka koula le kau mafa ka pa nga usinga pe so swani atua.
Pai wenga le ula lo si kale kia ke ue alu ka ele ke ue pasi pa aka ko me ko vai pa aka a wa ba ku pe wa kau sui wenga ki pisi kale ki ona me mo ya sko vai mai oh ka ngaka ya lu le li usau a me lo le li tole yo wa ki le au le le ya na fai na me a moe moe le nganga o le tua e te ilola o e te mine le nganga pa ia o le tua o lo fa long yeah we fight but not compare what we used to be before we came and give God our life again and serve the Lord and Jesus Christ everything changed. Yeah, we still have problems. But the way we solve me and my wife, the way we solve our problem, it's talo. The last time we have a fight, but that fight, it wasn't like I said, o mami sanga vai kemila. Ai, ka ilo ho ia te we tua mai taisen pe mo wa. E ke no e wa uma walo mako falinga pupu mako aingo. Ale taimini na utala sa o. Mele manga ye lo sa we amelo a inga i le tua. E mo ia e le o atoto. A o popo ngā me ngā mawhati ei oe malouto olua. Ina ua e whaalongo i le atua, matalia Iesu e vea mau alii mau whaaola, matalia Iesu e vea maulu o lou ainga. E whai aku e o mea sa po Sa ore kala the movie. Te muli at the end. That's it. Done. E mo ia la e o mai popoanga. Aua ua te lele nganga o le tua i le loto lua. Ma loto maoe. Ua lua i loa. Fono me whaafita uli. E o mai le lua wa. A lua pisa foi. Ua le toe lua whaangaani upo ti apolo. Ua le toe laua vale atu laua no. A lua misa. Pe ye ti lua misa pe ye ti lua fefe ngala e o i lua fina ngalo le matau i le tua. O le mea lana, a ona pisa a pe o atu tau wha isa me le matainga, ngalo le matainga i tonu le potu. O rau tara whain mako ainga pe o wha alonga a kuhan. Mana tua o le wha alonga le anganga pa i o le tua. And then my wife walk in the room and I sit in the front. I pray no te talo i le tua. Le wha alonga le anganga pa i o le tua. O te talo i le tua wha mole. So ni mai aua ne e wha tangali ti apolo i te tono lo matoai. Umana whaira taro tūrunga o alu tonu potu. Wha he o lima. Ma fusi lo to lua ma whaile mata. It's a very good feeling. I'm telling you. O le ola au auna i le tua. Ma le ola wha maoni i a Iesu ke viso. Ma lo ua lofa wha maoni i a Iesu ke viso. E o ele loto oli i lua loto. Amen. Awa hoi ne ngaro. Ne te ea o tau whapea. O koi amu ia pawa malonto o malisa e wha mulmuli. E o apua ngā mawhainga tā i a maua. A lona e se senga. Ua mai lo. It depend how you deal with it. A whai e te alofa i le tua. A whai e te matau i le tua. E le te tau i a te oena to e o lou ita. I lou loto. Ma e wha ngā i nei upu o le ti apolo. E whai e lau tō lua. No. A o mai pōpō ngā ia maua. We know how we fix it. Ia aua ne i umale aso. E tere i wha maua lalo i lau tō lua. Malisi ale mea ka koka ma se wha mole ia. Te kau kako mai e i la loso ni. Wha mole ia. Us man, please.
Ai vai ia tu la le mai lunga lo ko fa mo le sau fa i pe o i lalo. Sit down. Ah, oni si kami ko tikia ol mako ai ngai lunga fa alo fa le fa ei fa mole. Su me lo su ngai lalo su mai lalo. Su mai lalo. Amen. Wai. Lau kala sa o alu o mai ia Yesu o mai ave to ola ia Yesu. Na tau i loa le fa ma oni o lo tala le fa yetu. Ah. Ua le toi fa ale tino ma tau tala pea ona tupu ni fa ale tonu. Ah. A vai mai tama. Ya ala ma lo si meditina. A vai meditina. Ya ale ma lo si ta tu tama. E lo vai meditina e ati le vai e toi mta tu tama. O le mea na. As man fa mole. Ah. Ai fia manuia ai fia mole o le fa va mana o manuia pa manuia le tu e lo wai. Sau mo a oe avero wola i le tua. A e sau e avero wola i le tua. E polo fo i lau to lua ma lau whanau i a te oe. O le mea fo i la e te whaia. O le mea fo i le na e polo i lau to lua ma lau whanau. Lau tala mo ia. Ua laki o lau ubabe sau e ave mo mora wola i le tua. Te manua. E te ta i e a ulo to lua ma lau ua papine i le afi. O le mea mo ia. Amen. Peo no whai atu. O tātou tama, o tātou o ulu o le ainga. O aila le ulu o tātou tama, o Iesu ke viso. A e alula, e celebrate, e asa o na whanau mai le li whaola. I e te tau ho ila ia oe, na e whaalo alo, o le tangata le la e alu i celebrate langas whanau. O tātou ulu, o tangata o le whai mo tātou ulu. Ai awa le alu e, awale alu celebrate le aso i fua me le whana o Iesu. Ai se ale lalo langi ngai. Amen. Ia ele te le sa utala awa no sino patuang. Ia e loa le alofa ma le anga le leo Iesu ke biso. Amen. Fa maoni le alofa o Iesu ke biso. Peo no fai atua. O leo langa ni. I le fai ngofie. E o apopo ngā i o tātou o langa. A e wha lofa ia Iesu ke viso mai whātotua. Ia, e whi sosoani mai ale tua ia te oe. Awani o tātou whawai vai. Awani o tātou tupulanga. Ia, awani i manu malo le angango ti apolo ia te oe. Whamone more. Ia tō o tātou lotu. Tātou tupulanga. Tō o tātou lotu. E awe o tātou wola i le tua. Amen. Ai tu amna kona lo tala ni fa ta woni ti na si fina ngalo si o tele o mana o tau fa vivi e tu pe a tu fi va ai ni tu pulanga fa nga ina ile di a tu fi va ai fo i tu pulanga o fa ile le fa ma oni me sa o ile tu fa ile mele fa to lu fa nga ina ile ya ale so lo tu le sa le la sa tu me la su tala me ta tu te celebrate wa kasi mata tu avere vi inga mal fakta ile tu ile sani le matulu ia olena ela eva ai mu inga lua le nganga o le tu inna yusu talavo wa le te fayat o uso talavo ni tati le yo le nga luenga na yusu ina fai lo ulanga ele ngata de o lo to lu amen amen. If you don't have a church to go listen to the word of God, yeah, our address is on the screen. Come visit us. Let's worship together. Let's worship God and hear the word of God next week Sunday. If you don't have a church, if you paisau ninga po ya, tatu ave tatu wolam tatu tapua ile tu
Ia na ba ai foi la I fa manianga le tua. I nei foi uso. Ia e mai se foi o la tu te tolu. Le fa nga ina e le tua le tono le ngal le tua. Han you want ya le te tua tu le no ya le mafu angat ale le nganga lo mun mau I le ma u fo I ma tanga a tonu ya ngai I nga li tala vo I fo nga le ni whatever problems or la advice us men don't quit. And once you quit, everything that the wife was talking to you about, it was all true. Longo winga, e moni manifa mahoni. A fai e te loa e sila fia e le atua, e moni lau ngalue, e moni lau wha mahoni I lau tōrua, moni mea uma e te whaia. That's all that matter. God will deal with your spouse. Amen. So don't worry. Don't worry. E o uma, lau kala hoi le whaia kāku. E whaia kua lau kala lea. Kāku ie ka male, ka mai re ko inga winga nga whapea. La asora la alwe whaisisi, whaisisi kengi hoi nga lea. Wala mea mo ia, e inga iuso e whapea. Lau kala sa o le whaia kuia. E fia loro me ie ke tio ai marau ko lua le keimingi. I lo le mea ngala e haru te tio e marika ngaka ngai ngau i lo loko. Lau kala sa o le whaia. E lo po ni ngai ke alua kwa ma e uma kwa ia. No, I'm serious. Lau kala sa o. Wha maungi tō whinga wo mai e le tua oe. E ke ia ua e wha pelo ua lua kua onga le maanga i le mena ke wea koe au e ika wha ki ngā ulu ko ai. Ngā lola i e whai lau roto. Ia. La kunga ngai ke la koe ke lua tina I masakangi se oti. Nau kala mo ia. A singo whautuanga na. Amen. Alofa I lau tō lua. Tina. Alofa I lau tō lua. Tama. Alofa I lau tō lua. Amen. Especially alofa I lau whanau. Don't put our kids through hard stuff. Ko ngā mea whapena. They don't deserve that, parents. Amen. E le deserve o tātou whanau ona I o ma ko ngā problem. So a lua lofa I lo whanau. Pai le whamau ni le tua. Amen. So that's it for me. And tua tura ngoi tina lai. Ona pa umaleo tātou ko kalama. Yeah, after tama. Yeah, pifia le lotu e pasoa ile maua experience ma tama ile savalinga foi le nei tausanga. Man, le leia le atua son. E sau foi ale atua lona ia taimi. To me, man, perfect timing too. Yeah. Paso le nga whatai fo ia o tama ia ilo ono sai. O te milane se koe whasa o alka ka mai upu aling fa mai pia koe misa ka ke mi ele koe misa mau anga disagreement. Ai, ia, whaktai tama, whaktai anga pa ia soswani me le nei aso ia pawala o lalo whasa mo tu o lalo. Ia, si tu o lalo le nei taimi ia. Ai le I whaumale pokalama, ia, whamanatsu atu I tātou uso, tōngane ta mama tina, holo whatasi mai le nei tu lafiafi, ele tā ua o le iai o lo mafutanga ma le atua Hi auntie, hi uncle. Yeah, manuia lava klisimasi ma tausang fo. Yeah, o le tāua o lo mafutanga ma le atua, your own personal relationship with God. You know, I want to leave you all with this scripture le sao le mata yo fitua. Fai upula le Elusu tasi tau le lua tolu le lau fai tau atuni whapalangi. Not everyone who call out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of the Father in heaven will enter. On judgment day, many will say, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name.
But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. So I want to leave that with everyone today. You know, leala tato celebrate le asofana o Yesu Kiriso. You know, it's important not only to know who Jesus is, but also to have that personal relationship, right? There's a lot of us who know Jesus, but don't have a relationship with him. And when I say a relationship with him, meaning kind of like our relationship, me and my husband, every day we have to talk, we have our disagreement, we have a relationship, you know, we see each other every day. So it's the same thing, you know, with Jesus. You got to have that personal relationship with him in your own time, you know, not when people are looking, but, you know, some of us, like for me, I'll use myself as an example. My prayer closet is my car, you know, that's where I talk to God. And that's when nobody hears me, just me and God, you know. So, you know, I want to encourage everyone tonight, you know, if you don't know Jesus, ask him. He's everything. I don't know if I can ever like live this life without Jesus. You know, I need him daily because like I mentioned earlier in my testimony that a lot of times I used to go and, you know, vent to my friends, my coworker, my family, my sisters about my issues or my the problems that I'm going through. But you know, the best person to ask or to go vent to is Jesus, God. You know, seek him and he'll give you the answer, give you the right mind and how to deal with all the situation that you face daily. So with that being said, yeah, famanuia lava le tua ya tio to uma na ya uso tongane tinama tamal o mahafuta mai famanuia lava klisimasi matasam ya tio to uma lava tatu tu felo ai fo isi te mi luma. So for Iesu. Amen. Yeah, vi le tua. Yeah, yo na wo umona. Hey, actually, tara tina la inga ya. Thank you, Han, for listening to the Holy Spirit to come on our program and share about the Word of God and what God did bless you with this awesome guy. Yeah, and be yeah, too. Yeah, I know. Come down, come down. Yeah, I have put. Ali fa umalta tu pokalama. Ya ya sina pasisilang ali tu pokalama. Ya mo umia ya ilo peso swani. Ya pe ona fa ilo atu ona po ya ole sio matu e kalisia. Olo o tolu masina le tu uma ye matu te fa nga ina ile. Po le building le matu te ya ona suelola ia se matu palita pua ya usi fanufo e finale matu ta pua yai ya ole masingo makio ya maki ya ole masina mulina ole matu e kalisia ya ile falsale o matu ta pua ye nei ya ai le nei te ya mo mi e lau so soani le paanga uma le tātou por kalama. Ia, o mata tu le masina fo. Ia, tuis masina tau sang fo. Ia, pa se tātou donation po se fundraising. Ia, a wā fo ile se a fo so soani fo ile building fund ale mātou e kālesia. Ia, o le tātou fo ila donation ia, po ina le e ta'u e le tātou por kalama. Ia, ma tātou uma lava, tātou uma o loo sapsapai le tātou por kalama ma whaalongolongo le upo le i le asum. Pe ina le maumia e lau fe soswani. Ia, i li whaatawa nauina fo.
ua iai le agaga o le atua iā te oe ia e fai ai saufoa o soutou nation i le tatou polokalama e ave faatasi uma i leo tatou le tolu masina lea ia o le a le mea ua maua after this 3 months ave lo tatou fesoasoani o le a le mea ua maua i le tatou polokalama ma tatou uma ia e fai mea alofa i le matou ekalesia i le building fund ia e talia ma le faapitaimi amen ia o sino o faalatalata atu lenā ia ma o mia e lau fesoasoani pe ona u fai atu ia o le a le finagalo o le atua iā te oe te fia fesoasoani ia e le mea tuu atu ai luna o lau faitalia i le fosia ae a foʻi ao se masina fou ia o le a tuuina atu ai luga le cash app ma le tatou pelisi mea cash app ma le sao i luga o le tatou pokalama ia e faina le lafo mai ai lau donation ia le tatou pokalama ia e tuuina atu foʻi lai luga o lou suafa i luga lau suafa i luga le tatou pokalama ia ma le amount ua tuuina ina ia iloa uma i tagata uma le tatou pokalama le amount o lau tupe ma ia o le amount foʻi lana i loa uma ai le amount o le a tatou e fai mea alofa ai le matou ekalesia ia auā le se fesoasoani le tatou pokalama ia tatou uma ia ae iai pe le agaga o le atua ia iai se aogā lenei pokalama ia ma tatou uma ia auā foʻi se fesoasoani mo lou matou ekalesia ia ae faafetaitele lava ia fai nei mea ia maua ai se viiga o le atua amen o a mea tatou te faia mo le atua ia ua neʻi galo iā oe e te faia ona e lē o le tagata i lē o aʻo i lē o le tatou polokalama i lē o lou toʻalua a'o o le atua amen e leai manuia ia i maua e toe totoni uma atu ai a o le atua silisili ese o lea e lea silafia i lou loto ma lou agaga ia e faamanuia iā te oe ma lou aiga ma lau galuega ia o le viiga le faapoʻi le atua ia ae sausi taimi ia ona toe atu lea o nisi faamatalaga i luga o le tatou pokalama ia ao o tolu amasinga le laʻafai ai le tatou fundraising ia na ave lo laʻi o le tatou after 3 months ona ave lo lea o le tatou fesoasoani o le tatou donation ia i le matou ekalesia ia ae faapetaai tele ai lenei afiafi faapetaai i le atua i lona upu faamalosi e le gata foʻi lea ia o le molimau foʻi i lenei afiafi ia auā se fesoasoani foʻi ia te oe ia maʻu lenei afiafi ia ae viia le atua i mea uma faafetai i le atua i lenei afiafi faafetai i le faatasi mai o le agaga o lona le agaga paia o le atua lenei afiafi tatou pokalama viia le atua faamanuia tele le atua iā te oe lenei afiafi iai le agaga o le atua ina ia faapena ona galue i lau loto ma lau finagalo ina ia faamalamalama iā te oe lona afioga paia ia faamalamalama iā te oe ma tau ma faailoa iā te oe e leai se tasi e tusa ma Iesu amen o Iesu o le tali o Iesu foʻi o le ala i le ola e faamavau a o tatou sauni atu la e celebrate le aso soifua o Iesu Keriso i te tau iā tene oe ia iloa Iesu lea lae tau le lae alu te celebrate amen o a uma foʻi everything is about God is or about Jesus it's all about the Holy Spirit of Jesus o mea o le faaleagaga amen pai foʻi ni o tatou fiafiaga i lenei nava i aso ia faamolemole ia faitete amen tele mea o loo tutupu mai taimi nei amen
E no fai atu e sili leo mai e tātou awe o tātou wola i le atua. Matalia Iesu e avea mo o tātou o lii ma tātou whaola. E te maua ele saonga le mu. Ia ai a pai o lo e fie pe meo le nei lolang. Ia. Tina whautuanga. Be careful. Amen. Like I said, e le suia e a ulo o langa. E le suia e le sile o langa o le si tangata. E sui e le atua. A o la unga luenga. Ma lo unga luenga. Ina ia tā lai pēr le tāla lei ia Iesu ke biso. Ina ia talia e tangata uma oi le lalo langi. Iesu e abea ma alii ma o lātou whaola. Ina ia tātou moa uma le ola e whaavau. Amen. O lea ia whaamanuia te le lava le kirisimasi. You wanna say Merry Christmas. Merry Christmas? I did already. Oh, you did? Oh, yeah. Manuia te le lava le masi. Ma le tausanga fou i ati o tau uma lava i le nei afiafi. Amen. Ia whaamanuia le atua. Ia tātou maua se kirisimasi fia ma le manuia patalofa atu i lau sunga le o sala. Ia le atua. Kung sa. Ia tātou maua le se kirisimasi fia ma le manuia. Tā whawhao, whamulmole, whaitete i lungo o awala. A whai ua alu le mea ona i lau tino, whamole, ia, whaitete, moe ai le mea nai te iai awane e alu te awale. Te i au e alu lunga le awala, ma e alu atua ia tupu se whaalave ia te oe, ia e te i fo i lunga lo o ngā o nai te mū i lalu le mea lo iai le afi. Ke ia e lo wala i fo whapea. E esi ale mere fai Krisimasi ia. E le alo fai Krisimasi i fo, ala ke fai Krisimasi I kupu se whaalawe ia oe. Ke i fo kupu se whaalawe ia, ke ala ke fai Krisimasi nunga langi. A le anga o le mea, kupu se whaalawe ia oe. E mo i fo ke i fo ke fai Krisimasi le mea makua I vevela lau. Au singa whautuanga na, be careful. Ia moa se Krisimasi fia ma le manuia. Ia moa umai tātou le alofa. Pa manuia atu le atua. Ia toe tātou toe whetau I le aso tofi. Le aso tofi. Ia ai te ia ai se I whai me whaanongo pēr I le aso Krisimasi a tonu te ua oso atu se laiu I le aso Krisimasi. Ia tātou te mafuta ai. Ia ai ono me fo ia e tu I le avano e fo ina le e mafuta I a inga ke fo u fa la vela ku ia e fa ngolonga I le nganga pa ia au fa mai le nganga pa ia la waku ka ko lai I le aso to I le aso Christmas la so lu ia wal watu Christmas ia ke uso sala fa manuia tu le Christmas ia te o le uso ia mal fatua ia masel fa na ia lo fa fo I le uso ia ton ia pa manatu ia ma le uso ia mal fa nau e le ngate lea se uso ia pesek ia ma prea ia mal fa nau fa manuia tu le tis masia o to uma le na lo nga ia laska fa manuia le tua ia te to manuia las Krismasi ia fa manuia tu le tua o ne su ia a tonu ia o le tatou por kalama na I nei a fiafi fa manuia tele le tua ka plus manguia nei po oi ere I whaunga. Nea, koe kiki a ngalo se to fine le ia. O le nei taimi ia whaamanuia atu le Kirisimasi mai le porkalama o le Jesus is the answer le nei a fiafi I le to fine ia fina Merry Christmas fina alofa atu le atua ia te oe whaamanuia le atua ia te oe Maua pe oe le to fine I le ola ma le malosi whaamanuia atu le Kirisimasi ia te oe fina a wha tinga ulu atu la wali ina ia oe o LJ o TJ o Titus ia ma mai fo ma jofi ia
Kango sasa le ulu la wanganga. Oi lo fina. Alofa tele atu le pokalama ya oi. We love you fina. We see you Saturday. We see you Saturday fina. We miss you. We always miss you fina. Love you fina. Yeah. Ole na, ole tātou pokalama na, whamanuia uma atu le Krismasi a te o tau, tā maua mai le tātou pokalama, le nei a fiafi, ia ile anga lei o le atua, ia o lau au auna nei, ia ta Wharaimo family, ia nei, ia ma le show mātou a inga na, ia Lisa, Wharaimo, ia whamanuia tele le atua o na Iesu. God bless. Have a good night. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the